I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Čaškrip na kanalu. Danas vam Čaškrip testija ljudi. Danas igramo HCF na Rabbit Savage-u koji inače danas ćemo popraviti armor. Još si nešto enchantat. Malo ćemo popričati tako to. Tako da, hajde da krenemo. Ništa, imam ovdje dobar armor, jučer sam bio u endu i ubili su me. Čekajte, idem gore povutim mač. Ubili su me, ali smo nafarmali dosta perove. Mislim nismo puno, ali 2 steka je čisto solidno. Čekajte, gdje su tu? 3 steka. To je čisto solidno. Nije predobro, nije preloše, ali solidno. Aha, to sad, what the fuck. Sharpness ćemo staviti tu, looting. Tako. Ajmo, da pevim me nešto. Tu je. 350 ih je. A sad ću se nafarmat. Da mi sad pobjegne 350 pa ja bi bio mrtav. Eto, to. Treba jedna. Ok, sad to sve moram staviti na raku 4 set. Da. Čekaj, moram skupiti za svako 30 level. Raku 4. Ok. Raku 4. Ajmo još malo skupiti pa enchantat ball. Treba nam infinity, sva ta sranja, joj. Napravit ću si bard armor, diamond i ovaj archer. I miner, sve ću napraviti. To je trebalo biti srce. Sad sve nabaca jer sam išao odmah u ove. Imam tu još 4 bookshelfa, ima tu još možda di drske nema. Moraš ići van po nju. Uzet ću ovak armor da mogu brže pobjeći ako nas neko kempa, makar mislim da ne. Sad još, ali poslije mnogo. Laga opet server. Zašto laga ne, mislim... Opa. U redu. Sljedeća epizoda koja će biti, to će biti ovaj... To će biti... No, šta mi je... Uopće ne mogu ništa pričat. To će biti... Ovaj gore... Mini igre. Da. Možda dođe neko z nama, možda ne. Vidjet ćemo. Biće ili Tour Force ili neke drugo. Jer ste rekli da hoćemo još... Doćete još Tour Force pa će biti još... 30 i... Pa 4 feather falling, ok. Ajmo mađiti. Ok. Feather falling 4, unbreaking 3. Oh my god. Šta je to? Ajmo na treću sreću. 1, 2, 3. Evo jebem ti. Ovako uzem si 3.
Ajde. What the fuck? Podvaga servera. Okay. Opet Feather Falling, what the fuck? 3 Feather Falling knjige imam. Ali danas nas baš ide s Feather Falling. Zašto sam tako glup? Nisam glup, nego brzo pet. Power 4. Ok, efficiency. No! Ajde, dođi da te saterem. Ok. Efficiency 4 opet. Evo, Respiration 2. Ljudi, ovo će biti malo do zadnje epizoda, ali šta bi ja? Ne mogu se vidjeti. Moramo sve obuhvatiti u epizodama. Smite. Okay. A vidjet ćemo, jedna knjiga će doći Infinity. Opet Feather Falling. Ja ne vjerujem. Ja fakat ne vjerujem. Ajde, samo jedna. Protection 2. To je isto dobro, ali... ono. To je max protection na hardcore factionu. Ok. Ali 4 efficiency. 4. Moći ćemo imati efficiency 5 pickaxe. Biće dobro. Zašto mi glas puca? Nemam pojma. Opa. Još. A daj me, nemoj zezat. Hoću dobit nešto. Hoću dobit samo taj Infinity. Hoću dobit. Hajde Infinity. Jaj, majko ti odo. Infinity. Ok. Protection 2. Ja ne vjerujem. Sad ga gore ima negdje Infinity knjiga. Nema sigurno. Aqua Infinity. Aqua Infinity. Ne Aqua, nego samo Infinity. Molim te. Prva, druga, treća. Opet Feather Falling 4. Joj. Fishing 4. Hoće više nešto bolje. Joj. Pa daj. Na 30 projekta u Protection. Wow. Pa jedan put će mora doći. Ajmo, Infinity, pa 4. Smite 1. Bye. Kurac. To je bezvredna knjiga. Protection 2, jej! Barem dobijemo dosta protectiona. Koliko sam tu vidio od ove knjige? Fortune, Protection 2. Da. Wooting 3. Ok, Wooting 3, dobre.
Sharpness 1, efficiency 4. Pa ja ne vjerujem. Hoće doći Infinity. Ma, ja zaboravite za Infinity. Barem ćemo dobiti dosta feather fallinga i ti gluposti. Ne može se meni ustati za Infinity. Normalno da ne može. To si uzme. Ok, protection 2. Ubi me. Samo hoću Infinity, neću niš više. A da bi bilo bolje stvari. Feather falling 4, pa još jedna. Čekaj, imam ja to hoću feather falling. Znači još tu unbreaking. 3. Kada sad bar... idem ovdje. Kove. Gdje mi je sad ta knjiga? Tek ću enchantat. Zašto sam glup? Sad sam mogao dobiti Infinity. 100% bi sad bio Infinity. Ja mi ne moram, a te ona slabije. Evo, Sharpness 1. Uhu! Sad idemo bow enchantat. Uopće me ne zanima. Sad kad tu dobijem Infinity. Sad ćete vidjeti. Tako sam sreće. 1 bow Infinity. Power 3. Blizu. Odi u pizdu. Riba. Blizu odi u pizdu. Joj. Znam kako ćemo ga poništiti. Jednostavno. Na 30. To, ljudi, Yes. To te pitam, yes. Samo mi je to trebalo. Znači ćemo power 4 na taj bow. Ovako. Idem je sad power 4. Nećemo protection troši, nego ćemo dati power 4. Nećemo efficiency. Imam negdje bezvezno power 4 na nekim glupostima. Power 4. Ne može. To te pitam. Easy dude, easy. Da, rekli smo da ćemo to dati unbreaking 3. Znači, skidamo ovo. Stavimo tu, postavimo unbreaking 3, unbreaking 3. To mi je za... ovaj. Tu. Unbreaking 3. To, dude. Ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se sviđa, ostavite like, of course. Šerajte ako želite. Ako se nije, dislajkajte i bok. Ništa. Do sljedeće. Ćao.